Medafopa enesoso aye Nyankopon epe ema me ne wa hia ewo Adom TV dwumadie we eye Nkuranhyensem na me de otwedi ampon da wase se wa pemre ne beto na muntuo we me ya somfo Apostle Dr. Nita Kotego ababa ye boy eba ne yesikasem ye nnwumamu ya pomudne na empo ya wade ne ya mahwe ene ye nyinimu nyina no ye wotimo papa sese edum pampansuo bi a ye so amanfo betimi aba akase ye exceptional na ya the best basa kwantuo we abetuo no menu be ma menu aba kianike enye tote abraba kwantuo bia wo munchimunka e afro ne sane ye sutobre na owiabre empo ye wo bre ni tore bia neje na ya na wo bre no eba na akwai akwansidie enti sa akwansidie na eba ya brabo na ya na efiri he obetu aka say economy no obeka say amanyofo obeka say sofo bi debi akwansidie ya brabo no efiri wankasa ejina wankasa also. So the first thing you have to learn to overcome the challenge of your life is to challenge your beliefs. Challenge your beliefs. Start by identifying limiting thoughts and beliefs that are building in you and holding you back. Start by identifying limiting thoughts and beliefs that are holding you back. Nothing holds you back than your own thinking patterns. Nothing holds you back than your own beliefs about what you think you can do and what you cannot do. Bibi anyway su kwan ade su kwan ye wa wugide o wo mu se ade we metimi ayo ana we metimi nyo de su kwan eye adwena wo dwene fa ho ene o ma wo yo enti ebre bi ba begin to question the validity of your thoughts, of your beliefs, and reframe them into empowering thoughts. Se eba ne se adwene ba adwene proso na okase wontimi nya gina ho na kase masa de ntami ntimi nyo ade ani de nti a wo gina so okase memi ntimi nyo wankasa na di nkomo ye o dabi se mi sua hu na metimi ayo na wa hye ho nkuran. Every thought, excuse or reason you give for not being able will seem real and can stop you. Every thought, every belief that you give explaining why you cannot do something can be real and can stop you, but that doesn't mean they are the truth. Your mind is the access point for the spirit to have access into the natural world. On wakra eye de fe no soul ana wadwene no eno na ye akwan a ebiema susumu a onyame de ma wo no se be bie waniwa ene wa hoodne na waye ne apesa wo yo enti abiri bi a wakra emu be sikwan abiri bi a wadwene mu ebeye munchimunka ana ase mutromojo meyo menye metimi ntimi me ho fa me ho nye fe entimi nkenya sunsum no ema sunsum entimi ni wanim na nkope ni awope. Let me tell you something. Your life revolves around your thinking and perception. Can I repeat it for you? Your life evolves around your thinking patterns and your perception. Once I tell any of matter de ma me no or your pattern otwansa we etwa ha etwa kon ofre patterns and no can see any and wopam any shet ehami sana wadwen so te adwene ru abadwene bia be pattern na can see any a be sha tade ama wabrabo adwen be na wodwene ne afa ho adwen be na wodwene ne afa wawade ho adwen be na wodwene na afa wapomudne usikasem ne wadwuma ho so can see any a atade be pam no ope ana atade a ebe hojo wo ana be kire wo wabrabo mu nkoso ne ahokire bebe wabrabo mu no fatitiri ana ni mutitiri ne agina wadwene a wo hyehye ene se da wo hunu abrabo ene ho fa ena me kan say your life evolves around your thinking and perception. When you change your thinking and perception, your life will automatically change. The constant
churning of thoughts internally reveals your external results. Nya wota adwene ho, dia wota bobo ho, nya wota ka kire wo ho wutimo no. Eni susu ya wofa, ena muntu a wotuo. Tu pese so wasa ona muntu a. Se sakwa wofa so dwene wo ho, adwene ababo ho. Odofo, me Jimmy di se na me no atwa na muntu a esefata. A me kenya wadwen se wo hwa abrabo nka se eden enye yi. Se sansam no reframe your thoughts and you reframe your emotions and reframe your perception and you can move on. Eden there, nanso eden kra se there ya ye wa no yie wo. Bibia ni wa asia se be nya no yie da. Enti se enkoyi a e mo aba mu ka kire wo se enkoyi enso me nya akade na me yo a be koyi ama me. Onyame mo akade, onyame adwempa, onyame nsusu e papa da fubu bra. Mame na Priscilla, Richmond, Mark Weber, ena eja Weber kampeduase. Ana meja wo. Nya meja wo.